turabasuje mwese kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango nk'uko bisanzwe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda. Jean Daniel by'umwihariko muri iyi nkuru y'igihe ivuga ko Perezida Paul Kagame yagaragaje impamvu u Rwanda rukeneye inganda za nucléaire. Ibi umukuru w'igihugu yabigarutseho mu nama mpuzamahanga yigaga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucléaire mu bikorwa bya gisivili yabereye i Paris mu Bufaransa ku wa kabiri w'iki cyumweru. Yagaragaje ko u Rwanda rukeneye inganda za nucléaire kubera ko mu myaka iri imbere ruzakenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Xavera yabwiye abitabiriye iyo nama ati u Rwanda rufite intego yo kuba igihugu giteye imbere muri 2050. Ibyo kandi bisaba umuriro w'amashanyarazi mwinshi, niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo gushyira ingufu za nucléaire imbere mu igenamigambi ryacu ry'igihe kirekire. Yasobanuye ko kugira ngo ibi bigerweho hakenewe inzego zikomeye, amategeko asobanutse n'abantu bafite ubumenyi bwo kuzitunganya no kuzikoresha, kandi ko ari wo musingi u Rwanda ruri kubaka. Perezida Kagame yasobanuye ko abanyarwanda bari kwiga ibijyanye n'ingufu za nucléaire binyuze mu bufatanye n'inzego mpuzamahanga, kandi ko amasomo ajyanye nabyo yongerewe mu yigishwa muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mvaho nshya ho banditse ko u Rwanda rwahawe kwakira inama yiga ku ngufu za nucléaire muri Afurika. Uwanditse inkuru Jean Daniel havuga yuko ikigo gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda aricyo cyatangaje ko u Rwanda rwahaye kwakira iyo nama nyafurika yiga ku mikoreshereze y'ingufu za nucléaire muri Afurika, aho biteganyijwe ko izanafungurwa ku mugaragaro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama ikazabera mu mujyi wa Kigali kuva tariki 18 kugeza tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, ku nsanganyamatsiko igira iti kubaka ahazaza h'Afurika binyuze mu kubyaza umusaruro ishoramari rishingiye ku ngufu za nucléaire. Biteganijwe ko izitabirwa n'abaminisitiri bafite ingufu mu nshingano zabo n'abashakashatsi baturutse hirya no hino muri Afurika kugira ngo bungurane ibitekerezo ku hazaza h'Afurika binyuze mu kubyaza umusaruro ishoramari rishingiye ku ngufu za nucléaire. Reka ibyo tubireke duhindura ingingo kandi twerekeza amaso mu kinyamakuru The New Times ku nkuru igira iti Jean Daniel. Igira iti Afurika igomba kubaka uburyo bw'imari bwigenga, niko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yavuze. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yabigarutseho ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga muri serivisi z'imari kuri bose. Yagaragaje ko mu Rwanda no ku isi muri rusange hakenewe kubakwa urwego rw'imari rutagira n'umwe ruheza ngo rumusiga inyuma. Yasabye ibihugu bya Afurika guteza imbere sisitemu z'imari bigenzura, avuga ko ibi bizaba ingenzi ku bwigenge bw'ubukungu bw'umugabane wa Afurika mu gihe sisitemu z'imari ku isi zigenda zitera imbere. Yabwiye abitabiriye inama kandi ko ikoranabuhanga mu by'imari rishobora gufasha Afurika kuba igicumbi cy'ubucuruzi kandi ko byigaragaza. Ati amahirwe ya Afurika yo kuba igicumbi cy'ubucuruzi no guhanga ibishya ni ukuri. Umusingi w'izi mpinduka uzaba ukomeye kubera ko n'ikoranabuhanga ridaheza mu by'imari rizafasha gukusanya imari yifashishwa mu bikorwa bikomeye by'umugabane, harimo ingufu, ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, iby'inganda no kongerera ubushobozi abaturage. Yashimangiye ko ikoranabuhanga rifite uruhare rukomeye muri uru rugendo kubera ko ryagura uburyo bwo kugeza serivisi z'imari kuri bose, rikagabanya ikiguzi cyo guhererekanya amafaranga, kandi rigafasha miliyoni z'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi kugira uruhare rwuzuye mu bukungu. Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko muri ibi bihe ikibazo cy'ubudahangarwa kuri serivisi z'ikoranabuhanga, uburyo bwo kwishyurana bwizewe no gucunga amakuru bitakiri ikibazo cya tekinike gusa, ahubwo ko ari ryo shingiro ryo kubaka ubukungu butajegajega no kwigenga mu bukungu bwihuta cyane mu iterambere. Ibi nabyo tubireke Jean Daniel. Mu kinyamakuru Anadolu Agence batu Rwanda rwiteguye kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Kongo Kinshasa yaba yubahirije ibikubiye mu masezerano y'amahoro ya Washington. Byavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubwo mu mpera z'icyumweru gishize yakiraga kandi agasangira ku meza n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Xavera umukuru w'igihugu yababwiye ko u Rwanda rushaka amahoro arambye kandi ko rwiteguye gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakubahiriza inshingano zayo nk'uko ziteganyijwe mu masezerano ya Washington ibihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize. Perezida Kagame yagaragaje ko uko iminsi ishira uburenganzira bw'igihugu n'inshingano zacyo mu guharanira umutekano wacyo n'uw'abaturage bacyo bitigeze bihinduka kuri buri gihugu, kandi ko n'u Rwanda rwakomeje kwicungira umutekano. Yakomoje ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yerekana ko atari mashya ahubwo amaze igihe kirekire, kandi ko asa n'ayirengagizwa n'ibihugu bikomeye byakabaye bifasha mu gutanga igisubizo. Yongeye kugaragaza ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi umutwe w'iterabwoba wa FDLR wacumbikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buha ubufasha, ibikoresho ndetse unashyirwa mu ngabo z'icyo gihugu, ibituma ukomeje gukora ntacyo wikanga. Perezida Paul Kagame kandi yagaragaje ko bisa naho uburyo bwo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo usanga busa naho hari uruhande rumwe rwikorezwa umutwaro wose, kandi ko ibyo bitatanga igisubizo cy'ukuri. Yagize ati u Rwanda rushaka amahoro, ariko dushaka amahoro arambye twakubakiraho ahazaza hacu heza.
barashaka gusiga politiki mbi inyuma yacu iteka. U Rwanda rwiteguye gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yujuje inshingano zayo nk'uko ziteganywa mu masezerano ya Washington. Yasobanuye kandi ko ayo masezerano areba impande eshatu ziri mu Rwanda, Kongo Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko kugira ngo ashyirwe mu bikorwa ari uko buri ruhande rukora inshingano zarwo. Ati kugira impande eshatu muri uru rugendo hanyuma ugatekereza ko uruhande rumwe ari rwo rugomba kubahiriza inshingano zarwo, ntabwo nzi ibyo twakabaye twitega muri ibyo. Aho niho usanga turi. Aya masezerano ashyizwe mu bikorwa yaha impande zose umutekano ukenewe kandi bikwiye n'ubufatanye mu by'ubukungu. Yashimangiye ko u Rwanda rwahaye isezerano ry'uko rutazongera gusubira mu bihe bibi rwanyuzemo ukundi. Yemeza ko u Rwanda ruzikorera umutwaro warwo. Akisavera guverinoma y'u Rwanda kandi yongeye no kugaragaza ko igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma gishimangira ko ibyahungabanya umutekano w'u Rwanda biri hafi. Ni inkuru dusoma mu binyamakuru birimo Le Canapé, La Une n'ibindi, ivuga ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko ibitero bya drone byabereye i Goma mu rukerera rwo kwa gatatu w'iki cyumweru ngo byagaragaje ko hari ikibazo gikomeye cy'umutekano hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Ni ibitero bibiri bya drone byagabwe ku nzu yabagamo abakozi b'imiryango y'ubutabazi, bikica abantu batatu barimo n'umufaransakazi witwa Karine Bouisse. Ikinyamakuru Le Canapé kiti hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ibi bitero byakozwe n'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa FARDC. Iki kinyamakuru kandi gikomeza kigira kiti ariko babandi bakunze kwihutira kwamagara umutwe wa AFC M23 iyo habayeho kwihorera cyangwa gusubiza igitero ugabweho, kuri iyi nshuro ntibigeze bagaragaza uwagabye iki gitero cya drone. Suko batabizi kuko bafite ubushobozi bwo kumenya neza ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron nawe yagaragaje ko bitumvikana uburyo abantu batagaragaza aho iki gitero cyaturutse, kandi hari amakuru n'iperereza binazwi yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rimaze igihe rigaye ibitero byinshi bya drone muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati bishoboka bite ko nta makuru cyangwa iperereza ko haturutse ibitero bya drone byagabwe i Goma bikica abantu batatu barimo umuturage w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi? Ibi bibaye mu gihe amakuru menshi agaragaza ko ibitero bya drone by'ihuriro rya FARDC biri kwiyongera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Le Canapé yandika ko iki gitero cyabereye hafi cyane y'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo, ari nayo mpamvu ngo bisa n'ibidakwiriye gusaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho mu rwego rwo kurinda abaturage barwo. Ni nabyo byagarutsweho n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice wagize ati igitero cya drone cyagabwe i Goma gishimangira ikibazo kiri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Mu gihe u Rwanda rushyirwaho igitutu ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi, Kongo Kinshasa n'ihuriro ryayo ririmo FDLR igomba gusenywa hashingiwe ku masezerano y'amahoro ya Washington riracyakorera mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga ubogama kandi ukagira uburyarya bweruye iyo uvuga ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Yatanze ubutumwa nyuma y'uko nyine kwa gatatu w'iki cyumweru ibihugu byinshi byiganjemo iby'Uburayi n'imiryango mpuzamahanga bigaragaje ko bibabajwe n'urupfu rw'umufaransa Karine Bouisse wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Kongo i Goma, ariko ntibikomoze ku wakigabye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitangaje kuba amahanga yarahagurukiye rimwe akagereka iki gitero ku mpande zose zishyamiranye, akanasaba leta ya Kongo gushyiraho komisiyo ikora iperereza ryigenga kuri iki gitero kandi bizwi ko ingabo zayo arizo zakigabye. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga utajya utunga urutoki leta ya Kongo iyo ikora ubugizi bwa nabi, kuko igihe cyose ingabo zayo zagabye ibitero bya drone ku banyamurenge muri komine ya Minembwe n'abandi basivile ngo wahisemo guceceka. Minisitiri Nduhungirehe akaba yaratangaje ko n'igihe umuryango mpuzamahanga ugize icyo uvuga ku ngaruka z'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa leta ya Kongo aribwo usaba ko hashyirwaho komisiyo ikora iperereza ryigenga, ariko ko nta kindi uba ugamije kitari ugushyingura iyo dosiye. Minisitiri Nduhungirehe kandi yagaragaje ko abantu bashobora kwicwa na leta ya Kongo buri munsi. Tshisekedi akavuga ko azarasa i Kigali kugira ngo akureho ubutegetsi bw'u Rwanda, abanyekongo b'abatutsi bakibasirwa, ariko ko igihe abanyabubasha babona ko inyungu zabo zishobora kubangamirwa, umuryango mpuzamahanga uhitamo guceceka ukaruca ukarumira cyangwa ukabogama. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko mu gihe ibitero bya drone bikomeje gusatira umupaka, ingabo z'u Rwanda zizakomeza kurinda igihugu n'abagituye. Tukiri kuri iyo ngingo y'umutekano w'u Rwanda, Jean Daniel umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda we ati twakwemera abasirikari 1000 bakagwa ku rugamba bitangira umunyarwanda umwe.
General Mubaraka Muganga ibi yabivugiye mu murenge wa Ngarama w'akarere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba ku wa mbere w'iki cyumweru ubwo inzego z'umutekano zatangiraga ibikorwa bihuriweho byo guteza imbere imibereho y'abaturage bizamara amezi 3. Uyu mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Muganga yasobanuye ko ibikorwa byose by'ingabo z'u Rwanda bigamije kurengera umunyarwanda kuko zakwemera zigatanga n'ubuzima kugira ngo umuturage abeho kandi atekanye. Yagize ati ubundi mu mibare ni ibintu bitabaho ariko kugira ngo mbereke ko abaturage b'u Rwanda mukomeye twakwemera n'abasirikare 1000 tukabohereza ku rugamba bakahagwa kugira ngo umuturage umwe gusa w'u Rwanda abeho. General Muganga yatanze ubutumwa mu gihe bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje gushyira igitutu ku Rwanda ngo rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho rugamije gukumira ibitero by'umutwe w'iterabwoba FDLR n'abafatanyabikorwa bawo. Mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda cyabaye tariki 7 muri uku kwezi, Perezida Paul Kagame yashimangiye ko impamvu ingamba z'ubwirinzi zagumyeho ari uko leta ya Kongo Kinshasa yanze gusenya umutwe wa FDLR ahubwo igakomeza kuwufasha no kwifatanya nawo. Perezida Kagame icyo gihe yagaragaje ko yari yiteze ko u Rwanda ruzakomeza kwikorezwa umutwaro wa Kongo ariko ko mu gihe biba kubera ko ingabo z'igihugu ziri kurinda neza umutekano w'abaturage n'imipaka y'u Rwanda ibyo bitazazica intege ahubwo ko ari ishema kuri zo. Aksavera mu mujyo kandi w'ububanyi n'amahanga mu gitangazamakuru igihe bagize bati nta mvura idahita niko abepiskopi bo mu Rwanda n'u Burundi bavuze bagaruka ku ifungwa ry'imipaka y'ibihugu byombi. Aba bepiskopi babivugiye mu nama y'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda n'u Burundi irebana n'ubufatanye no gukemura ibibazo by'abaturage by'umwihariko abakristo. Iyi nama yakoraniye i Kigali kuva ku wa mbere kugeza ku wa 3 w'iki cyumweru. Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda n'u Burundi batangaje icyizere cy'uko amaherezo imipaka y'ibihugu byabo imaze imyaka 2 ifunzwe izafungurwa abaturage bakongera kugenderana kandi bagahahirana nk'uko byahoze. Xavier mu kiganiro n'itangazamakuru Musenyeri Joachim Ntahondereye uyobora diocese ya Muyinga akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Burundi yasabye abakristo mu bihugu byombi kwizera ko ibyatumye imipaka ifungwa bizashira bongere bagenderane nka mbere. Musenyeri Ntahondereye yagize ati ubutumwa duha abakristo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe imipaka y'ibihugu byombi ni ukubabwira ko batagomba gucika intege kubera ko nta mvura igwa ngo ntihite. Nk'uko babivuga imvura yose irahita, ibyatumye imipaka ifungwa nabyo bizashira abantu bongere bagenderane bafatanye nk'uko bari basanzwe babigenza. Yashishikarije abafite ubushobozi ko bakomeza gukoresha inzira y'ikirere kuko yo ifunguye kugira ngo basangire ibitekerezo byubaka imishinga yo kwiteza imbere no gushimangira amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Naho hari Episkopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Ntoni Karidinali Kambanda we yagaragaje ko bagenzi babo mu Burundi bageze i Kigali bakoresheje indege, ibyo bikaba ikimenyetso cy'uko abo mu bihugu byombi badashobora gutandukana. Karidinali Kambanda yagize ati n'ubuhamya bukomeye bw'uko tugomba gufatanya tugashaka igisubizo tukabikora turi abantu bumvikana kubera ko dufite inyungu yo kubana neza kurusha kubana nabi. Aksaveri byanditswe ku Rwanda tubyanzurire mu nkuru y'igihe ivuga ko RIB yahagurukiye abita abavuzi b'indwara zidakira n'abahanuzi. Ibi byatangajwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry ku wa 2 w'iki cyumweru mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko abita abavuzi b'indwara zidakira n'ababamamaza ari abafatanyacyaha kandi ko ikibatiza umurinda ari uko bahabwa umwanya bagategwa amatwi. Yagize ati ikibabaje nuko mutakoherezayo abanyu cyangwa namwe ubwanyu ariko mugatinyuka mukabamamaza kubera ko babishyura. Reka mbaburire tugiye gukurikirana abamamaza ibinyoma kuko nabyo n'ubufatanyacyaha. Dr Murangira Thierry yavuze ko mu byo RIB higiye guhagurukira kandi harimo n'abiyita abahanuzi bifashisha imbuga nkoranyambaga zirimo TikTok n'izindi bakabeshya ko bari kubahanurira ikirenze bakanabishyuza. Ati niba musomana Bibiliya nta muntu baguhanuriye ngo nakwishyuze, nta kiguzi kiba mu buhanuzi, ariko ikirenze ibyo ni uko abo mwita ngo ni abahanuzi babasaba kubishyura ngo babahanurire. Avuga kandi ko hamwe n'inzego zitandukanye za leta batazadohoka ku guhagurukira no gufatira ingamba abanyabyaha kandi ko ibyo bizagerwaho binyuze mu bufatanye n'abaturage batangira amakuru ku gihe ariko afite icyari bumari. Aksavera uretse ibyo kandi RIB yanibukije ko imvugo zirimo databuja na mabuja zigize icyaha. Ni inkuru dusoma mu gitangazamakuru Umuseke ivuga ko byagarutswe mu mahugurwa yagenewe inzego z'umutekano nk'ishingiro ry'ubutabera mu gihugu hagamijwe gufatanya mu kwibukiranya ku masuzuma ngarukagihe y'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu bihugu binyamuryango bya Loni harebwa ibyubahirijwe n'ibitaragerwaho bikwiriye gushyirwamo imbaraga. Jondoniye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ariwe Dr Murangira Thierry yagaragaje ko imvugo z'ubuhake n'izindi zipfobya abantu zikabambura ubumuntu zidakwiye gukoreshwa kubera ko ziganisha ku
ibyaha bibagonganisha n'amategeko, asaba abantu kubyirinda. yagize ati mu by'ukuri imvugo z'ubuhake ntizikwiriye kuba zikoreshwa rwose, umuntu akita undi mabuja databuja. Nta buhake bukiba mu Rwanda, n'uwabikora yabihanirwa. Abantu bakwiye kumva ko bidakwiye kuko bikibangamira uburenganzira bwa muntu. turacyari mu kiganiro makuru cyo mu binyamakuru, twerekeze mu mahanga. Xavera, duhere muri Congo Brazzaville, aho ejo ku cyumweru hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, aho abakandida barindwi barimo Perezida Denis Sassou Nguesso usanzwe ku butegetsi kuva mu 1979 aribo bahatana muri ayo matora. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo RFI, Jeune Afrique, Africa News, Deutsche Welle, France 24, Media Congo Net, La Croix na Le Monde byanditse ko amahirwe y'intsinzi ahabwa umusaza Nguesso w'imyaka 82 y'amavuko irimo niyamaze ku butegetsi uko ari 40 yose hamwe, kubera ko mu 1992 yasimbuwe na Pascal Lissouba wari wamutsinze mu matora. Yaje gusubira ku butegetsi mu 1997 ubwo yakuragaho Lissouba binyuze mu ntambara yafashwe nka kudeta. Umuto muri abo bakandida ni uwitwa Destin Ngave wujuje imyaka 35 y'amavuko muri iki cyumweru. Ni umwe mu bakandida batatu bashya bahatanye bwa mbere mu matora y'umukuru w'igihugu cya Congo Brazzaville. Muri 2016 itegeko nshinga ry'iki gihugu ryaravuguruwe hakurwamo imyaka ntarengwa y'uwemerewe kwiyamamariza kuyobora Congo Brazzaville ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ubundi yari imyaka 70. Jean Daniel. Mu gihe Denis Sassou Nguesso yatsinda aya matora, azaba abaye perezida wa gatatu uyoboye igihe kirekire muri Afurika nyuma ya Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatorial wabumazeho imyaka 47 na Paul Biya wa Cameroon ubumazeho imyaka 44. Iyi nkuru ikanzura ivuga yuko abaturage miliyoni zisaga 2.5 aribo biyandikishije kuzitabira ayo matora y'ejo ku cyumweru. Dukomereze muri iyi nkuru ya RFI na Jeune Afrique ivuga ko muri Afurika y'Uburengerazuba ubucuruzi bw'ikiyobyabwenge cya kokayine bwahashinze imizi ku buryo butuma ruswa yiyongera ku muvuduko udasanzwe ndetse ikanagera no mu bushorishori bw'ubuyobozi bw'igihugu. Ibi bikubiye muri raporo iherutse gusohorwa n'umuryango mpuzamahanga wa GTOC wiyemeje kurwanya ibyaha byateguwe birimo n'ubwo bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Muri iyi raporo bavuga ko mu mwaka ushize 30% bya kokayine hijyanwa mu Burayi byanyujijwe muri Afurika y'Uburengerazuba. Kimwe muri ibyo bihugu gisa n'icyahinduwe icyambu cy'ibyo biyobyabwenge ni Cote d'Ivoire. Hanyuzwa cyane cyane mugo ariyo heroine, kokayine n'imiti itangwa hakurikijwe amabwiriza ya muganga. Impamvu ituma icyo gihugu cya Cote d'Ivoire gihinduka inzira mpuzamahanga y'ubwo bucuruzi ngo nuko nta politiki ikakaye cyashyizeho yo guhana abakoresha ibiyobyabwenge. Ndetse nk'ubu itegeko ryo muri 2022 ryagabanyije ibihano bihabwa abakoresha ibiyobyabwenge riva ku gifungo cyari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 5 cyari gisanzweho mbere kigera ku gifungo cy'ukwezi kumwe kugeza ku mezi 3 muri gereza. Mu giteye impungenge cyane nuko guhera muri 2019 ubwo bucuruzi bwarushijeho kwiyongera, ibyatumye na ruswa izamuka ikagera no mu nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu, cyane cyane aho muri Cote d'Ivoire, Sierra Leone na Senegal. Ngo abategetsi n'abandi banyapolitike bo hejuru bijandika muri ubwo bucuruzi bw'ibiyobyabwenge kubera amafaranga menshi bubinjiriza. Jean Daniel. Aha hatanga urugero rw'uko mu kwezi kwa mbere umwaka ushize Sierra Leone yahamagaje ambasaderi wayo muri Guinea Conakry nyuma yo gusanga mu modoka za ambasade amavarisi yuzuyemo kokayine. N'ubundi ariko guhera muri 2021 ibimwaro nk'ibyo ngo byagiye bivugwa kuri benshi mu baminisitiri bo muri Guinea Bissau bashinjwa gucuruza kokayine. Ibaze muri Uganda, guverinoma ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni yashyizeho politiki nshya ku bajya muri icyo gihugu, aho abaturage bo mu bihugu 40 byiganjemo ibyo muri Afurika bemerewe kuhinjira nta visa arirwo ruhushya rw'inzira, uretse abaturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza no mu bihugu 27 bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Abo ngo bazajya babanza kwishyura visa nk'uko byanditswe na New Vision, Africa News, The East African, Daily Monitor na Chimp Reports. Guverinoma ya Uganda yasobanuye ko yafashe icyo cyemezo gishya mu rwego rwo korohereza abava muri ibyo bihugu 40 kwinjirayo kandi bakahamara kugera ku mezi 3 bari mu bukerarugendo cyangwa se mu zindi mpamvu z'ubucuruzi. Bimwe muri ibyo bihugu bya Afurika
byakomorewe kuri viza yo kwinjira muri Uganda birimo u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo bisanzwe bihuriye na Uganda mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Hari kandi Seychelles, ibirwa bya Maurice, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Lesotho, Madagascar, Comore, Eritrea, Gambia, Sierra Leone, Ghana ndetse na Eswatini. Abandi baturage bo mu bihugu bya Afurika bisigaye bazajya babanza kwandika basaba viza, nyuma bategereze ko ubusabe bwabo bwemerwa mbere yo gukandagira ku butaka bwa Uganda. Hanze ya Afurika bemerewe kujyayo ni bande nta viza Jean Daniel? Ni abaturuka mu bihugu bya Ireland, Jamaica, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Chypre, Fiji, Grenada, Malaysia, Malte, Singapore, ibirwa bya Salomon, Saint Vincent et Grenadines, Tonga, Trinidad et Tobago, Leta Ziyunze z'Abarabu, Vanuatu na Hong Kong. Uganda yasobanuye kandi ko izi mpinduka kuri visa na politiki y'abinjirayo bije bikurikira icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kubahirizwa tariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ni icyemezo kivuga iki? Ni icyemezo gishyira amananiza ku banya-Uganda bifuza kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikavuga ko Uganda igereye nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kebo zayigereyemo, hakiyongeraho n'inshuti zazo z'Abongereza n'Abanyaburayi. Akasavira twerekeze muri Kenya mu nkuru ya La Nouvelle Tribune na RFI ivuga ko Kiliziya y'aba Orthodoxe bo mu Burusiya yabishyuje ibyishinjwa byo kugira uruhare mu kwinjiza abarwanyi b'Abanyafurika mu ngabo z'Uburusiya. Ukuri iyo Kiliziya muri Afurika yakunze kuvugaho ko hashukashwa abaturage bo mu bihugu bya Afurika ababwira ko bagiye mu mahugurwa cyangwa se gukora imirimo mu Burusiya, nyamara ngo mu by'ukuri abagira ngo abone benshi bo kujya mu bikorwa bya gisirikare ingabo z'Uburusiya zimazemo imyaka isaga 4 muri Ukraine. Uwo muyobozi wa Kiliziya y'aba Orthodoxe b'Abarusiya muri Afurika yarabibeshyuje, avuga ko byatangajwe n'imiryango itandukanye yo muri Kenya ari ibinyoma byambaye ubusa bikorwa n'abarwanya iyo Kiliziya ayoboye. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya Jean Daniel yakoze iperereza kuri ibyo birego maze hisanga hari abantu ku giti cyabo, ariko muri iyo Kiliziya y'aba Orthodoxe nyine bagiye begera urubyiruko rwo muri Kenya ngo bakarwizeza amahirwe menshi yo kubona imirimo ihembera itubutse mu Burusiya. Bizezwaga gukora mu nganda, mu mirimo y'umutekano no kurinda ibigo bikomeye cyangwa se kujya gukomereza amasomo yabo mu Burusiya, ariko ngo nta na rimwe bigeze babwirwa ko bagiye mu gisirikare cy'icyo gihugu. Ibyavuzwe kuri iyo Kiliziya isanzwe ari agati k'inkubirane n'ubutegetsi bw'Uburusiya byasamiwe hejuru n'ibitangazamakuru byo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubwo butegetsi, cyane cyane abarwanya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Ibi byatumye iyo Kiliziya ijya ku karubanda irabibeshyuza, ivuga ko muri Afurika hakora ibikorwa by'ubugiraneza gusa. Aha yerekanye n'amafoto agaragaza abakozi bayo bari gutanga ibiribwa muri Malawi, Madagascar no muri Kenya. Gusa kuri ubu iyi Kiliziya yo mu Burusiya ifite abihaye Imana basaga 270 mu bihugu 36 bya Afurika, mu gihe muri 2021 bari 4 bonyine muri Afurika nzima. Akasavera ubutegetsi bw'inzibacyuho ya gisirikare muri Madagascar bukomeje gushakisha uko bwata muri yombi umunyemari Mami Lavatomanga wari inshuti magara ya Perezida Andry Rajoelina waje guhirikwa ku butegetsi mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Nk'uko byanditswe na Le Monde, Deutsche Welle, France 24, TV5 Monde, Africa Radio na BBC Afrique, urwego rushinzwe kurwanya ruswa muri Madagascar rwasohoye ku nshuro ya 3 impapuro mpuzamahanga zo kumufata aho yahungiye mu mahanga, ahubwo ubutegetsi bwa mucuti we Rajoelina bwari bumaze gushegeshwa n'imyigaragambyo y'urubyiruko rw'abajensi. Kuri ubu Mami Lavatomanga afungiwe mu birwa bya Maurice, akekwaho ibyaha bya ruswa byo muri 2023 yaba yarakoreye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho bivugwa ko yaba yaranyereje miliyoni zirenga 30 z'amadolari y'Amerika. Yarasanzwe yaratangiwe n'izindi manda ebyiri zirimo imwe ijyanye no kugurisha rwihishwa indege za Boeing ku gihugu cya Iran. Tukira muri Madagascar, Jean Daniel, reka dusomera abadukurikiye ni inkuru ivuga ko Perezida w'inzibacyuho ya gisirikare Colonel Michael Landrianirina yasheshe guverinoma yose ku buryo butunguranye, hanirukana n'uwari uyiyoboye Heritsalama Rajaonarivelo. Hari hashize hafi amezi 5 uyu Heritsalama Rajaonarivelo ashyizwe muri uwo mwanya wa minisitiri w'intebe, ariko ntiyishimiwe n'urubyiruko rw'abajenzi rwamushinjaga kuba yarabaye mu butegetsi bwa Rajoelina ndetse akanashyira muri guverinoma ye benshi mu babuhozemo, ku buryo ngo byabaye nko gukomeza umurongo wa politiki ya Rajoelina, kandi urwo rubyiruko rwaraharaniye impinduka mu miyoborere y'igihugu cyabo. Ubwo mu ntangiriro z'iki cyumweru hatangazwaga ko Perezida Landrianirina yasheshe guverinoma akirukana minisitiri w'intebe n'abaminisitiri bose, ntabwo hahise hatangazwa impamvu yabiteye, ariko nyuma yaje kuganira na TV5 Monde maze ayitangariza ko minisitiri w'intebe Heritsalama
ngo atakagombye kuba yarashyizweho. Koloneli Landrianirina yafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 10 umwaka ushize asimbura Andry Rajoelina nyuma y'ibyumweru byinshi byari bishize mu gihugu hari imyigaragambyo y'abagenzi binubiraga ibura rikabije ry'umuriro n'amazi. Byarangiye ingabo z'igihugu cya Madagascar zigiye mu ruhande rwabo, maze Perezida Rajoelina ahunga igihugu rwihishwa abifashijwemo n'igisirikare cy'Ubufaransa. Yari yaratorewe manda ya gatatu muri 2023 mu matora ataravuzweho rumwe. Xavier: Yego, abagenzi kandi batunguwe n'iseswa rya guverinoma ku wa mbere cy'icyumweru aho bagaragaje ko byari bikwiye, ariko nanone banagaragaza impungenge z'uko ngo guverinoma noneho yabo yaba igiye guhinduka iya gisirikare. Ahandi havugwa iseswa ni muri Guinea, aho perezida w'iki gihugu General Mamadi Doumbouya yasheshe amashyaka ya politiki 40 yo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ni inkuru yagarutsweho cyane n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Africa News, BBC, France 24, Le Monde, Agence Ecofin, Guinea News n'ibindi bitandukanye, aho byanditse ko iseswa ry'iyo mitwe ya politike rikubiye mu iteka rya perezida rikozwe nyuma y'amezi 2 gusa. General Doumbouya yimitswe nka perezida w'icyo gihugu cya Guinea. Doumbouya wageze ku butegetsi muri 2021 anyuze muri kudeta yavanyeho ubutegetsi bwa perezida Alpha Condé, yaje gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Gusa ayo matora yahejwemo abanyapolitiki bakomeye bo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri icyo gihugu. Akiri perezida w'inzibacyuho, Doumbouya w'imyaka 41 y'amavuko yaranzwe no gufata ibyemezo bikarishye byagiye binengwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bakabyita ibyo kubacecekesha no kubabuza ubwinyagamburiro, ku buryo hari abahisemo gufata y'ubuhungiro barigendera. Ubutegetsi bwe kandi bwanaciye imyigaragambyo muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Mu mashyaka 40 yasheshwe harimo 3 aza ku isonga mu yakomeye, irya UFDG riyobowe na Cellou Dalein Diallo uri mu buhungiro, irya RPG ribarizwamo perezida Alpha Condé nawe uri mu buhungiro, ndetse n'irya UFR rikuriwe na Sidya Touré wabaye minisitiri w'intebe ubakaba nawe yibera mu buhungiro. Xavier: Doumbouya wari umaze ibyumweru 3 hataboneka mu gihugu yatahutse kwa 5 ushize, ari nabwo ahitaga aca iryo teka risesa amashyaka 40 atavuga rumwe n'ubutegetsi. Yari yaravuye muri Guinea tariki 13 z'ukwezi gushize agiye mu nama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe yateraniye ya Addis Abeba muri Ethiopia. Kuva icyo gihe nta wari yarongeye kumuca iryera. Xavier, duhindura ingingo ari nako tugana ku musozo. Umuryango w'abibumbye uravuga ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yatumye isi yinjira mu bihe bishya by'umwijima birangwa n'urugomo, imvururu n'ihohoterwa rikabije. Iyi nkuru ya RFI terura ivuga yuko ejo bundi kuwa Kane aribwo umusesenguzi wihariye wa Loni Ben Saul yabitangarije i Geneve mu Suisse ko ayo mabi yose hakorwa mu izina ryo kurwanya iterabwoba. Yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyitwaza mu rwego rwo gukwirakwiza urupfu muri Iran no muri Venezuela. Uyu musesenguzi wihariye wa Loni mu birebana n'uburenganzira bwa muntu no kurwanya iterabwoba yabwiye itangazamakuru ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati yatangijwe tariki 28 z'ukwezi gushize n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel ku gihugu cya Iran itazigereza n'impinduka ku mutekano w'isi. Ni mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wahamya ko ibitero kuri Iran bigamije kwizeza abatuye isi ko igihugu cya mbere ku isi gishyigikira iterabwoba kitazigera gitunga intwaro za kirimbuzi. Muri iyi ntambara ikomeje hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel hamaze kwicwa abantu barenga 1400 muri Iran n'abandi barenga 18,000 barakomeretse nk'uko byatangajwe ku munsi w'ejo na Minisiteri y'ubuzima y'icyo gihugu cya Iran. Abakuwe mu byabo bo bamaze kurenga miliyoni 3. Xavier: Ikinyamakuru Haaretz cyo muri Israel ejo cyanditse ko ingabo z'icyo gihugu zatangaje ko kuva intambara yakwaduka zimaze kugaba ibitero birenga 7600 kuri Iran n'ibindi birenga 1,100 kuri Libani, aho byibasira umutwe wa Hezbollah ukorana bya hafi na Iran. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres ejo yahamagariye amahanga gukusanya byihutirwa miliyoni 325 z'amadolari ya Amerika mu rwego rwo gufasha Libani. Uyu muryango w'abibumbye kandi Jean Daniel ugashingurwa n'uko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati irimo gutwara hafi miliyari 1 y'amadolari ku munsi, mu gihe ibibazo by'ubutabazi ku baturage bikomeje gufata indi ntera. Nitwava kuri iyo ntambara kandi tutanabasomeye n'iyi nkuru yo muri France 24, Global Times, Daily Mail, Al Jazeera, CNN, Fox News, New York Times, Arab News no muri The Guardian ivuga ko ku cyumweru gishize aribwo muri Iran uwitwa Mojtaba Khamenei yatoranyijwe nk'umuyobozi w'ikirenga mushya ngo asimbure ise Ayatollah Ali Khamenei wishwe rugikubita.
perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yarihutiye kuvuga ko nawe azicwa nka se, mbese ngo atazamara kabiri. Izina rye kandi ryari rimaze igihe rinurwanurwa guhera muri 2024 nyuma y'urupfu rw'undi wafatwaga nk'uwasimbura ise. Uwo ni uwari perezida wa Iran Ibrahim Raisi wapfiriye mu mpanuka y'akajugujugu muri uwo mwaka 2024. Mujtaba Khamenei asanzwe yarafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika guhera muri 2019. Yatowe gusimbura se mu gihe intambara ikomeje, ikaba kandi yaranahitanye umugore we ku munsi wa mbere wayo ariwo tariki 28 z'ukwezi gushize kwa kabiri. Iyi nkuru yanzura ivuga ko iyo ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati ihangayikishije amahanga, dore ko yatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitumbagira, nk'aho ubu akagunguru ka peteroli itayunguruye kamaze kurenga amadolari y'Amerika 100. Ngayo nguko nuko twanzuye kandi tubashimira cyane kuba twakibanyemo. Ndavuga iki kiganiro ngewe nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. ni mugire weekend nziza. Ciao ciao. Icyo cyari ikiganiro makuru mu binyamakuru, ikiganiro mugezweho na Radio Rwanda.